آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. Čovjek koji je htio pobjeći od Azraila. Jednoga jutra u osvit zore pahnuo neki plemić u naprasni žurbi na vrata Sulejmanove palače. Lice ovog nesretnika je sablasno požutjelo, a usne mu od jada pomodrile. Šta te tišti, čovječe, da ovako patiš? Zapita ga Sulejman. Azrail me takvim pogledom prostrijelio, svu svoju srdžbu i bijes na mene je sasuo, zajica nesretnik. Kaži sad šta mi valja činiti, obrati mu se Sulejman, šta god želiš, zatraži. Ti što budnim okom naše živote čuvaš, otplačni čovjek. Zapovijedi vjetru da me odavde do Indije prenese, tamo ću možda smrti uteći i dušu svoju spasiti. I Sulejman naredi vjetru da žurno ovoga čovjeka preko mora prenese i do dalekih krajeva Indije odnese. Sutradan, dok je Sulejman na prijemu bio, sretne Azraila pa ga zapita: što si tako gnjevno na onog Božijeg stvora pogledao, da je jadnik bezglavo iz svog doma izjurio? Kad sam ga ja tu ljutito pogledao, u čudu će Azrail, samo sam se začudio kud je onda prolazio, jer mi je od Boga zapovijed stigla da dušu tog čovjeka baš istoga dana u Indiji uzmem. I ja sam se, eto, u čudu snebio i u sebi pomislio da mu je i na stotine krila imati do daleke Indije on ne može stići.